So the Kokborok explain video channel like tonai rongno norong bagai tini hai na hai Kokborok explain video kotal tu ifai kya Trini Tripura University miao 25 May April 2025 o notification dikha Tripura University je o 22 tariko gore matai no kitinggai je salnai lenglang mongri mani ebakai salnai bondo khlaimani obono tuyei exam rok postpone ngai thamani bagai tabuk te kaisa notification dikha ngai amo hangaro tongo TDP te TDPH 1 semester third semester te 5th semester te NEP tongo 1 semester by third semester borok ni je back paper tongmani sorry back paper te regular rong ni bo exam tongmani o dino 22 tariko abono postpone khlai tak teisa notice kota lekha ngai notice kota la jong phari thangnai lenai ora accepting date ni je tongo abo hangkai 22 tarik 4 2025 norongni exam tongmani first semester rongni hangkai abo tak teisa reschedule kaitla hangka tabuk tongo 20 tarik 5 2025 a exam ongnai abo hangkai Bengali 1 5 semester ni te commerce group 2 abon pore paper 3 naita hangkai bini 10 am to 1 pm tei 2 pm ni simung 5 pm jora hangkai 5 semester rongni tongo environment science tei environment science 3 tei history 1 teisa o date no 25 2025 o tongo teisa 1 semester rongni major course NEP rongni ta 2020 NEP rongni English Bengali philosophy abo khai 10 ta ni simung ekta jora hangkai kisa yang tongo 2 ta ni simung 3 ta jora sorry 5 ta jora hangkai political science physics chemistry biology physiology mathematics geology science physical admission te computer science amorok tongta date tongoro 6 tarik 5 2025 bo exam postpone wngkhana nekha khlaio aboni bagui no date change khlai rijak abo hangkai teisa wngthanai 21 tarik 5 2025 abo hangkai third semester ni minor English Bengali philosophy abo third semester rong ni minor ni tongo NEP rong ni 2 ta ni simung 5 ta jora political science physics chemistry botany physiology te mathematics geology science omorok hakhlaio video sajak nanai video sajak like share comment khlai di te norong ni vibe rok no share khlai demo video amo hai channel no subscribe khlai.